ꯃꯤꯔꯦꯡ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯄꯨꯒ꯭ꯔꯕꯆꯣꯐꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕꯃꯛꯇꯗ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯑꯣꯛꯆꯔꯤ ꯉꯁꯤꯁꯨ ꯑꯅꯧꯕ ꯅꯣꯡꯃꯥꯏꯖꯤꯡ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯄꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯍꯪꯕꯤꯔꯛꯈꯤꯕ ꯋꯥꯍꯪꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯕꯤꯔꯛꯄ ꯀꯃꯦꯟꯠꯁꯤꯡꯒꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯗꯨ ꯄꯨꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯆꯔꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯁꯨ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯅ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯂꯣꯏꯕ ꯐꯥꯎꯕꯗꯪ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯇꯥꯕꯤꯌꯨ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯑꯁꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯍꯧꯖꯔꯒꯦ ꯉꯁꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯂꯧꯈꯠꯆꯔꯤꯕ ꯀꯃꯦꯟꯠ ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯂꯥꯏꯑꯣꯟ ꯒꯦꯃꯤꯡ MLBB ꯍꯥꯏꯅ ꯏꯕꯤꯔꯝꯃꯤ ꯕ꯭ꯔꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ऑफर लाइबा असिदा 15K मनुंगदा लैबा अमदी 20K मनुंगदा ओवरऑल दा गेमिंग दा सु हेन सिनबदा नुंगाइगदा फोन अनि तंग सैमसंग नत्तबा हिबिरो हौजिक लाइबा फोन सिंग असिदा ऑफर हाइजबा तारे हौजिक चलिबा सेल सिंग असि मनुंगदा यामना नुंगाइगदा सिनबदा फबो गदा फोन अनि खितंग हाइजबा तारगदी लुपा लिसिंग 35 फाउगी मनुंगदा मोटो G71 नत्रगना 62 हाइदिबा फोन अनि असि यंगिबि नत्रगना अदोमना लुपा लिसिंग 20 फाउगी मनुंग बजेट लैबा तारगदी Realme GT Neo 3 हाइदिबा असि हौजिकि मतमदा ऑफर दा लुपा लिसिंग 20 मखादा लैबा ख्वाइदगी फबा फोन अदुनी हाइदुना अदोमगी कमेंट असिगी पाउकुम पिजरी मथंगदा लौखचरिबा कमेंट असिना सोमुकांता लोइतोंगबम तौबिरकपनि 5K की रेंज ता फबा स्मार्ट वॉच अमता सजेस्ट तौबिरो हौजिक फाउबगी ओनदि 5K की रेंज ता फबा स्मार्ट वॉच हाइजबा तारगदि अदोमना कॉल फंक्शन याबगुंबा यंगिरंबा तारगदि Realme Watch 3 गुंबा यंगिबे अदुगा करिगुंबा कॉल फंक्शन गुंबा याउदबा यंगिरंबा तारगदि हुजुजे आइना सिनजरिबा अदुगे Dizo Watch 2 अनत्रगन Dizo Watch Sport हाइबा सि लुपा लिसिंग 5 गी मखादा अदुमुक सिनबा याबा फबा स्मार्ट वॉच ngakhtani haiduna adomi comment asigi pakum su pijai मथंग लौखचरिबा कमेंट असिना थोक्सोम रस्तमना तौबिरकपनि ब्रो Samsung A52 से ML Mobile Legend PUBG सानबदा कैसु काइदब्रा होय अदोमना हाइबिरेबा Samsung A52 हाइबा फोन असिदा यावलिबा Snapdragon 730 हाइबा प्रोसेसर असि ओइबना मरम ओरगा अदोमना हेवी गेमिंग नत्रगसु अदुमा मॉडरेट ओइबा गेम सानबा मतमदा थोइदोना प्रॉब्लम लैरोइदबा अफबा फोन सिगी मनुंगदा अमरि कैमरा गी दमक्तदि याममुसु फबा फोन अमनि हाइदना अदोमगे कमेंट असिगी पाकुमसु पिजरि मथंगदा लौखचरिबा कमेंट असिना मालेम गानबा थौदाना तौबिरकपनि ब्रो Realme 9 असि लैबदा कानागद्रा अमता हाइबिरो होय अदोमना हाइबिरेबा Realme 9 हाइबा फोन असि हौजिकि मतमदा लैनबगी दमक तेंबिरम तारगदि ngaraangdagi hौख्रिबा अखोइगी Flipkart की अमदि Amazon की सेल सिंग असिगी मनुंगदा लुपा तांग 30 फाउगी मनुंगदा लैबि हौबा तारगदि यामद्रबदा लुपा 2,200 दगिना 3 फाउगी रेंज ता अदोमना ऑफर सु फंगदबा फोन सिंग अक्तो ओइबना मरम ओरगा हाइबा मतम असिदा लैबि हौ मतमदा सोइदनमकी वैल्यू फॉर मनी ओइबा फोन अदु ओइगनी हाइदना अदोमगी कमेंट असिगी पाउकुम सु पिजरि मथंगदा लौखचरिबा कमेंट असिना कबीर खान तौबिरकपनि Realme 9 Pro versus Redmi Note 10 5G फोन अनि से कैमरा करमन हेन सेंगमनो अमता हाइबिरो अदोमना हाइबिरेबा फोन अनि असिगी मनुंगदि कैमरा गी दमक्ते यंगिरम तारगसु Realme 9 Pro हाइबा फोन असिना सोइदनमकी हेन फगनी अमसुंग हाइबा फोन असिदा यावरिबा MediaTek Dimensity 810 हाइबा प्रोसेसर असिसु अदुगी मतिक फबा ऑप्शन अमा ओइबना मरम ओइरगा फोन अनि असिगी मनुंगदा Realme 9 Pro हाइबा फोन असि लैबना अदोमगी दमक्ते हेन फबा ओइगनी हाइदना कमेंट असिगी पाउकुम पिजरि मथंगदा लौखचरिबा कमेंट असिना लैंग्वेज बिसाइना इबिरमे ब्रो Flipkart QNet कमर्स हाइबा सेलर असि फेक ना अनंबा योनब्रा मसदगी फोन लैबा यागदा अदुगा द बिग बिलियन डे हाइबा ऑफर असिदगी लैबा फोन असि फेक बगदा अदोमना हाइबिरेबा सेलर असि छोइना इगी ताजदे अदुगो Flipkart कइगुंबा यावबा सेलर ओइबा तारगदी मसिगी फोन नतगन अतोबा फोन सिंग योनबा मतमदा फेक ओइबगी रिस्क असि Flipkart हाइबा प्लेटफॉर्म असिना लौगदबना मरम ओइरगा अदोमना पोट लैबा मतमदा तदोपा चिंगबा लेतना लैबिउ लोइना हाइबा बिग बिलियन डे गी सेल असिदा योलिबा फोन सिंग असि फेक सुंगोइ ओइरोइ हौकिबा ममांग सत्तसु फोन कया हाइबा सेल असिगी मरम मतमदा आइहाकनसु लेजखरे अमसुंग मियोइ कयाना लिसिंग कयाना लिनरिबा मतम ओइबना अमदि फेक फोन सिंग असि किरकपा तारगसु Flipkart हाइबा कंपनी असिना रिटर्न नतगन रिप्लेस तौबसु पॉलिसी लेबना मरम ओइरगा अदोमना चिंगबा लेतना हाइबा फोन असि नत लैबिनबगिदमक्ता यंगिरम तारगसु सेलर असिदगी लैबा मतमदा प्रॉब्लम लैरोइ हाइना अदोमगी कमेंट असिगी पाउकुम पिजरि मथंगदा लौखचरिबा कमेंट असिना सरधोनी निंथौजा हाइना इबिरमे ब्रो हुजिक ऑफर लैरिबा असिदा 15K मनुंगदा Infinix Zero 5G लौबा फगद्रा ऑफर नत्रदि 18K स्वाइदा लेरमने मसे प्रॉब्लम लैबा जाला फत्तबा ओइबै ममल याम हंथरा इसे अतै फोन ऑफर गा मानदे असिगी मतंगदा खितंग हाइबिरो अतै कई प्रॉब्लम थोकपा याबा लैबगे हाइबदो अदोमना हंगिरेबा फोन असे Infinix Zero 5G हाइरिबा फोन असे हौकिबा मतमदा लॉन्च सौबा मतमदा लुपा 20,000 गी रेंज लॉन्च सौकिबा अफबा फोन सिगी मनुंगदा अमनि हाइना रिकमेंड तौनकिबा फोन अमसु ओइरि अदुबो अदोमना फोन असे फत्तबना मरम ओइरगा ऑफर पिरकपदा हंथरकपरा ओइगदा हाइबा आसी ओइरोइ अमसुंग लाली हाइना थमजगे मरमदि हाइबा फोन असिता नतना अतोप फोन कयादसु लुपा 3,000 मरी फाउबगी ऑफर पीदुना अनौबा सेल असिगी मतमदा फोन सिंग असी लैनरिबा मतम ओइबना हाइबा फोन असिदा ऑफर पिरकपनि अमदि हाइबा फोन असिदा यावरिबा प्रोसेसर असिसु अदुगी मतिक फबा 5G सपोर्ट तौबा प्रोसेसर अमा ओइबना मरम ओरगा हाइबा फोन असी अदोमना डिजाइन दा नत्रगना फीचर सिंग दा पामबिदुना लैनबगी दमक यंगिरम तारगदि सेल असिगी मनुंगदा लैबिबु मतमदा थोइदोना प्रॉब्लम लैरोइदबा अफबा फोन अमनि हाइदुना अदोमगी कमेंट असिगी पाउकुमसु पिजरि मथंगदा लौखचरिबा कमेंट असिना
Noob Gaming hai irami yamba iPhone global unit ka India unit ka si kaida kena bagi amta haibiro mathang Sunday ngai jari yamba adom na mathang gi Sunday ngai biramba thagan ngai le thaga chaba pongdok jari loina na adom na haibire ba iPhone global unit amasu India unit ka kena ba asi features ki matang dagi soina ulu kena ba leki adubo ekoi ge phone sing gi network ki band sing support tobi matang dagi soidan ki global unit ka Indian unit ka kena ba khara legani hairiba asi natana atopa unit sing asida thon ken koina kena ba leki haiduna adom gi comment asi gi pakum so pizari Matang da lokho cheriba comment asina COD new fine ibirame NOOB Bro 18K phone gi manung da leiba kwai phaba Redmi series ki phone amta haibiro gaming yam nungai ba hojik phone ki oina di offer period asida kwai gi phaba phone ama lupa 35 gi range tu uri phone ama haijo haiba tar ga di Redmi Note 11 Lite haiba phone asida yaw ba Snapdragon 778 ki processor asi gaming gi damak tu yam namak faraba aduga haiba phone asi offer matam nataba matam da lupa 13 kulum do gi range leiba phone asi hojik ki matam da bank offer ga loina lupa 35 da phangba haibisi yam namak phaba option ama oigani adum amasung adom na Redmi haiba company asi gi phone pambiram ba tar ga di haiba phone asi gi henba ba phone ama leikre haina adom da haiba phone asi suggest tawjari mathang da lokho cheriba comment asina da abung na tawbirakpani yamba Xiaomi 12 Lite Realme GT Neo 3T yamba phone ani sikaram matamda India ta launch tawgani amuk haibiro adom na haibireba phone ani asida Xiaomi 12 Lite haiba asidi karam matamda launch tawgani haiba gi hojik fawgi oina paw leikri aduga Realme GT Neo 3T haiba phone asidi hojik Flipkart ta launch tawkraba amsung chaliba sale asigi matamda lupa 10,000 makhada leiba Snapdragon 870 yawba kwaidagi phaba phone oibana maram oiga adom na haiba phone asi leina bagi damukta yengbiram batargadi offer period asida thauki chaliba tan 13 si hogi manungda lehogo matamda kwaidagi faba phone adu oiragani haina adom comment asigi pawkhum su pizari mathangda lokho chariba comment asina langlen chanu na tawbirakpani bro Amazon dagi phone leibagi EMI da leibagi video amta sambiro adom na haibiraiba Amazon gumba Flipkart gumba da tagna online platform da ekogi EMI da phone lobagi matang asi video sem na bagi si marak marak ta comment tawbirakpa yawi adubo aina masi comment oina ekogi leiriba viewer mayam sing asi tangchat ta loina mak khangnaram gadra khanbadagi haiba video asi sangjadabani adubo mayam na haiba video asi pambi bataraga di soidana maki matam amada da chaba amada soidana maki video sem ngamna bkhona jarki haiduna so dong comment asi pakhum pizari mathang da lokho chariba comment asina business na tawbirakpani bro Flipkart da refurbish phone thingrabra adom na haibireba Flipkart ta refurbish phone thingrabra haiba si hojiki oina de isu go phangjade thingre haina lawjaba tare Flipkart aba tongan ba too good haiba company ko gi website asida refurbish phone sing asi ko gi second hand phone sing asi yolambani adu hojiki oina de Flipkart ki website ta na tagana too good ki website ta sang laga su uba phangjaba na maram oiraga adom na hangire pa wahang asi pakhum oina hojiki oina di haiba si leite haina comment asi pakhum pije mathang da lokho chariba comment asina naidriba haina ibirame bro Sony haiba company gi phone sing asi India da puthol roida adom haibireba company asi mayam na mapamna kiba camera ni matang da di kwaidagi hena paba phone company amasu oiriba dumba Sony haiba company asigi hojiki oina di India da anoba phone launch tawkiba leitri na loina na tungda anoba launch tawkadam gi paw taba phangduba da maram oirga haiba company asi India da matam khara gi oina di phone sing na chingba sing asi launch tawkiroi amsung tawdri haina comment asigi paw amjari mathang da lokho cheriba comment asina Ayub Rubiana to birakpani iPhone 14 Pro ga S22 Ultra ga camera da kanan hena pabagi adom na haibireba phone anima asi flagship level da khwaidagi camera gi damakta paba phone sing ngaktani adu adom na khoi gi video da na dragana sumdagi photo kapa khaktagi damakta yingbiram targa di iPhone gi 14 haiba phone asi soidana makki camera gi damakta paba phone amadi digani adu camera da option kaya amadi zoom na chingba atop features kaya yawba paba phone ama yingbiram targa di flagship level da S22 Ultra haiba phone asi so adu mati paba phone albina masi adom gi apamba Android na tagana koigi software gi experience asi Apple gi adum software pambi ba targadi Apple gi phone asi lebi ba na tagana Android pambi ba targadi S22 Ultra asi lebi ba ta thoidong na problem lei ba ta ba fa phone ngaktani haidana adum gi comment asi pawkum jeri mathang da lokho cheriba comment asina leisemba puyam to birakuni bro iPhone hongna yam phange Manipur da su second hand leiba da kai kai adom na phangbiriba amasung adom na leige khanbiriba phone adu sinabagi makha pole second hand do iba targa su phone di condition adu na kimatik phaba amadi high price range adu ka sana bo iba targa ni madu adom gi aun risk ta lebi bada so do na problem lai with bani haina khanjoi adu bo yari makai gi second hand gumba phone sing asi leiba targa su yam section na iPhone maru ina iPhone di damakta di battery health na sing basing asi section na yengbiraga leiba matam da thoidong na problem lai roi haina adom comment asi gi pa khum su pije
ngasi mayamna hangbirakkiba wangsing amadi ibirakpa comment sing do video asu buming tabiriba amadi video asita comment tawbirakkiba mayam puna magpusu aigi maikei di kahaningai leitana thalasaba phongdokchari tungda su adom na mobile phone sing matangda technology ga mari neba khangbining ba wangsing leiba taraga su ngasi video gi comment section da sungsoi soidana ibiramu tungda adom na channel asida pibining ba suggestion leiraga su video asigi comment section da sungsoi soida ibiramu mayamna hangbirakpa wangsing amadi ibirakpa comment sing loina na anova video ama pudu laksagi ngasigi oina di video si matang asida losinjari tungda anova video amada amuk thengnar si matom adu pawgi thamak tadi mayam puna magtegi kaina bagi athang nizari